yazi khona enye into ukuthola ukuthi kuphethe kodwa wazi wena wenze example nje uthi wathi usesikoleni wabona ukuthi usulokhu ufuneka uhlale phambili ukuze ubone kahle umuntu osuke secathamelwa ilento yokuphatha amehlo angabona ngaziphi izimpawu ukuthi sekuwamehlo laba abaza ukuthi afuna ukumphatha kulula ukubona mangabe makade ubona kahle ungasaboni ukuthi usunenkinga yamehlo ngoba uzonothisa ukuthi ena sekwehlele ukubona okay kodwa kunzima ukubona ukuthi awuboni mawukuthi uzalwe vele unenkinga yamehlo ngoba awukwazi okungcono vele wazi ukuthi ena unormal vele ukubona ilo yebo sikhuthaze abazali ukuthi babhekisise noma senza ama health talks ezikoleni ukuthi banothise othisha i-performance yomntwana ukuthi ihamba kanjani bamlethe umzali ekhaya ingane vele bayidlala idlala la eduzane kodwa manje mangabe ikhula mhlawumbe sikwa grade R uzabona ukuthi ena noma ithuma iyezoshayisa absolutely entweni shayisa obondeni noma uyithuma into uyikhombisa ingayiboni umzali kufanele anake ukuthi kuhamba nokubuka iTV umntwana ukuthi ayibukele eduzane kakhulu then ungakuthi usixoxele ukuthi kuhamba kanjani ukuthi mangisiwe nje ngiphethwe amehlo kumele ngiqale kuphi ngilandele ngeke kuphi mawunothisa ukuthi awuboni kahle no uzonothisa ukuthi ake ngenza nje example mawuthi unoshukela ukubona kwakho kuzokwehla kukhuphuke kuyafluctuate ukubona komuntu inkinga leyo uzobona ukuthi mhlawumbe ubona izinkanyezi sekuyinkinga noma ubona ama shades izithunzi inkinga leyo okay so kumele uthi uphuthume eclinic akudingakala nokuthi ena uzuye kudokotela okhokhelwayo emtholampilo uyaya bakubhalela incwadi bese bekuletha kuthini absolutely